ustanovili ste zdaj pred kratkim, a ne? Ta mi poudarjaš, ne? Mi. Kdo so to mi? A to smo mi? Ali to ste vi? A ne, v bistvu, kaj narediš z ljudmi, ki ne kupijo te ideologije ali pa tega načina razmišljanja ali pa se mogoče na nekih temeljih ne strinjajo s tabo, ne? To pa nismo mi, ne? Jaz ne morem, če mi ti daš ta papir s temi idejami, jaz tega ne morem podpisati, pa bi rad, ne? Jaz bi rad nekaj konstruktivnega s tabo ustvaril ali pa s komorkoli v družbi, ampak enostavno ne morem, ker v fundamentalnem smislu vidimo drugače naš svet, ne? Kako ta mi pol sploh obstane, a ne? Vedno imaš mi pa oni, a ne? Ja. Ampak to je destruktivno, ne? Mislim, to je družbena realnost, ki jo pač živimo. Okay. So oni Eloni Muski in smo mi vsi ostali, ki zanje delamo. Proti komu se pa boriš v Sloveniji, recimo, če bi dobil ti neko absolutno moč, kdo je v bistvu največji trn v tvoji peti iz tega vidika, ne? Ker ti na Elon Muska ne boš mogel verjetno vplivati tukaj.